Morning bafethu, sharp ninjani? I hope ni right. Ngine flop la bafethu. I-girlfriend ingishisile room. Beceda ukungishisela room. Ngayimela ukwakhulunywa nawo kwathiwa kune family meeting ngamama weeks for leyo family meeting leyo. Kanti meantime ngisalokhu ngimile wangenzela wahamba wangibophisa wathi ngimrepile ngoba ngafuna ukubhadala izinto. Bekasuka lapho ngaphuma ya withdraw icase yakhona ngaphuma then wabuya ngeprotection order. Bekabuya ngeprotection order after 2 days leyo protection order leyo wabuya wathi ngimshayile and ever since bengimsaving a letter of demand. So then ngiphume ngebail manje njengoba ngiphume ngebail angazi ukuthi ngayenza njani because then imali lawyer ngisanayo. So then angikhona ukuthi ngi-afford enye lawyer bengicela ama-advice ukuthi nje ngakwazi ukuyiwina kanjani le case or maybe mhlambe ilawyer ibone ukuthi angikho wrong. So then bengicela nje ningisize ngiyacala nokuba ne-criminal record ngaye ngiyacala ukuthi manje ama-fingerprint wami abe ku-system ukuthi angazi nokuthi ngiyenzeni. So lokhu busy yangilandelela usemva kwami angazi nokuthi ngenze njani. Angi-understand nje ukuthi kahle kahle yini le ayifunayo engaka. Yabona, so then ngiyabona ukuthi uzongimoshela izinto eziningi. So ngicela uncedo lwini. Yabona. Subscribe to this channel.